سلام 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 معلاتكم نقول لكم دوما حضراتكم كلكم لو معلتي بزعبا متى كن مهارينا بزعبا كتقبروا زلكا ألوني ألوكا ألوا ألونا كم زخ نقبر ألونا نجرخ بلع ألوني مايك ستلني زخ تقبروا زلكا مالتيو so بيلو قالي بزعبا متى كن مهارينا. Today we are going to learn about have to and has to. سناي مكتتال أنا كخيد ألوني أنا كخيد ألوني I have to go. السخا كتسنح ألوكا السخا كتسنح ألوكا You have to stay. ويدما السخي كتسنحي ألوكي السخا كتسنح ألوكي You have to stay. السو كسرح ألوو السو كسرح ألوو He has to work. السا كتتصنع ألوا السا كتتصنع ألوا She has to study. السا تشارج كتملئ ألوا السا تشارج كتملئ ألوا It has to charge. نحنا كنكيد ألونا ويدما نحنا كننقل ألونا We have to leave. الساتهم كوسنو ألواتهم الساتهم كوسنو ألواتهم remember بتي جيجا نقولون تاينا نقول الساتهم كوسنو ألوهم هنا نقول الساتهم كوسنو اللهم أبيوناس كوسنو اللهم أبي مدحني كوسنو اللهم زي ناي كبري مستي ناي بزحات كن حاوسي بلنا سلازي remember subject verb agreement يزخاخروكم يزلخو زي أدما إذا تا كلا إجزي أي دجماني جنتا يخبل دلي زي اللواتهم منتيلنا كوسنو اللواتهم أخليو جن for our safety زي بحال مهانو grammatical correct سلزخوني نزاتا عين رسعيا الساتهم كوسنو اللواتهم الساتن كوسنا اللواتن They have to decide. أنا قريتا كحتت اللوني أنا قريتا كحتت اللوني I have to apologize. السخا عبرتعخا كتفتن اللوكا I am talking about male now السخي عبرتعخي كتفتني اللوكي for female السخوم عبرتعخم كتفتنو اللوكم senior male السخن عبرتعخن كتفتنا اللوكن senior female You have to try harder. السو تليفون كملس اللوو السو تليفون كملس اللوو He has to call back. إسا كالتيفا كتكيد اللوا ويدما كالتيفا كتنقل اللوا She has to leave early. السو كعري اللوا ويدما إسا كتعري اللوا نبلسو It has to be fixed. Yes, it has to be fixed for both. نحنا قلتيفنا كنرخب اللونا نحنا قلتيفنا كنرخب اللونا We have to meet soon. الساتهم لممد كقبرو اللواتهم ويدما الساتن لممد كقبرا اللواتن They have to practice. أبراكيت جيرو لكم اللوخو تا تبهال مخانا أوكي مزخاتري أنا إزي كودو اللوني إزي كودو اللوني ويدما أنا نزي كودو اللوني إزي كم تبعتي جيرو إزي قطرون تلوغيو كمان ستيتي if I am considering it as a female أنا إزي كودو اللوني or أنا نزي كودو اللوني I have to finish this. السخا نعو كتريو اللوكا السخي نعو كتريو اللوكي كتريو اللوكي زنتاي كلتا طرح اكزامبل امس يلكم مبري يو كنبل كلنا خنداي زملكتي لكم السخا السخي نعبي سباي سخوم
ንዓባይ ሰበይቲ ስኽን ንብዙሓት ስኻትኩም ንብዙሓት ኣንስትዮ ድማ ስኻትክን እዩ ዘመልክት ስለዚ ነቶም ዝተረፉ ባዕልኻትኩም መልእዎም so ስኻ ንዕኡ ክትሪኦ ኣለካ means You have to see it. exactly እሱ ክለምዶ ኣለዎ እሱ ክለምዶ ኣለዎ He has to adjust. እሳ ድራር ክትሰርሕ ኣለዋ እሳ ድራር ክትሰርሕ ኣለዋ She has to cook dinner. እሱ ክመውቕ ወይ ድማ ክረስን ኣለዎ እሳ ክትመውቕ ወይ ድማ ክትረስን ኣለዋ It has to warm up. ንሕና ክንተሓባበር ኣሎና ንሕና ክንተሓባበር ኣሎና We have to cooperate. ኣነ ክመሓየሽ ወይ ድማ ከመሓይሽ ኣሎኒ I have to improve. እስኻ ክትምልስ ኣሎካ You have to answer. ወይ ድማ እስኺ ክትምልሲ ኣሎኪ You have to answer. I am talking here about female and here about male. Remember that always. እስኻ ክብል ከለኹ it represents male. እስኺ represents female. እሱ ሕጂ ክኸይድ ኣለዎ He has to leave now. ወይ ድማ እሱ ሕጂ ክነቅል ኣለዎ ንብል ንኤርፖርት እንድሕር ክኸይድ ኣለዎ ወይ ድማ ክነቅል ኣለዎ ንብል እሳ ኣብኡ ክትህሉ ኣለዋ ሳብኡ ክትህሉ ኣለዋ She has to be there. ወይ ድማ ኖ ወይ ድማ ይኮነትን እዚኣ ካልእ ኣርእስቲያ እሱ ሕጂ ክጅምር ኣለዎ It has to start soon. ወይ ድማ እሳ ሕጂ ክትጅምር ኣለዋ ክልቲኡ እዚ እሱ ወይ ድማ እሳ ክብል ከለኹ ኢት ማለት እዩ ብክልቲኡ ዝትርጎም ኣብ ትግርኛ you can consider it male or female so here we are considering it as male እሱ ሕጂ ክጅምር ኣለዎ ኣብዚ ድማ we are considering it as female እሳ ሕጂ ክትጅምር ኣለዋ ንሕና ብቕልጡፍ ክንውስን ኣሎና ንሕና ብቕልጡፍ ክንውስን ኣሎና We have to act quickly. እሳቶም ኣብዚ ክጽበዩ ኣለዋቶም ኣብዚ ክጽበዩ ኣለዋቶም They have to wait here. እሳትን ኣብዚ ክጽበያ ኣለዋተን They have to wait here. ኣብዚ ድማ ክልቲአን ከዘኻኽረኩም ዝደሊ ዛታ ኦፕሽናል ገዲፈልኩም ኣለኹ ኣብ ብራኬት ክትዋ ከለኹ ክትሓድጓ ትኽእሉ ኢኹም ክትገብርዋ ድማ ትኽእሉ ኢኹም ኣነ ስፔዛ ክገዝእ ኣሎኒ I have to buy groceries. እስኻ ክትኣምነኒ ኣሎካ You have to believe me. ወይ ድማ እስኺ ክትኣምነኒ ኣሎኪ You have to believe me. yes እሱ መፍትሒ ክረክብ ኣለዎ እሱ መፍትሒ ክረክብ ኣለዎ He has to find a solution. exactly እሳ ነታ ኣውቶቡስ ከተርክባ ኣለዋ እሳ ነታ ኣውቶቡስ ከተርክባ ኣለዋ She has to catch the bus. እቲ ዝናብ ደው ክብል ኣለዎ እቲ ዝናብ ደው ክብል ኣለዎ It has to stop raining. ንሕና ገንዘብ ክንቁጥብ ኣሎና ንሕና ገንዘብ ክንቁጥብ ኣሎና We have to save money. እሳቶም መዓልታዊ ክለማመዱ ወይ ድማ ክለማመዱታ ኣለዋቶም They have to train daily. እሳተን መዓልታዊ ክለማመዳ ኣለዋተን በቲ ጉጉይ ንብሎ እንታይ እሳቶም መዓልታዊ ክለማመዱ ኣለዎም ንብል ኣብ ዮናስ ወይ ድማ ኣብ ዮሴፍ እዮም መዓልታዊ ክለማመዱ ዘለዎም ወይ ድማ ኣለዎም ንብሎ ኣብዚ ድማ ኣደይ ህይወት መዓልታዊ ክለማመዳ ኣለወን ንብል እምበር ንብዙሓት ኩሉ ግዜ ኣይንረስዕ ደጋጊመ እየ ዘዘኻኽረኩም ዘለኹ እሳተን እንተኢለ ምስቲ ናይ ክብሪ ኣይንሓዋውሶ እሳተን መዓልታዊ ክለማመዳ ኣለዋተን ወይ ድማ እሳቶም እንተኢለ ድማ መዓልታዊ ክለማመዱ ኣለዋቶም እምበር መዓልታዊ ክለማመዱ ኣለዎም ንሓደ ሰብ እዩ ጌጋ
So, what does it mean? They have to train daily. Exactly. أنا كدول اللوني. أنا كدول اللوني. I have to make a call. سخا تمزجيبكا كتأتو اللوكا. تمزجيبكا هتأتو لك. You have to check in. ويدمان قالن سيتي for female I say سخي تمزجيبكي كتأتوي اللوكي. You have to check in. Exactly. السو قلتيفو كوغوي اللوو. السو قلتيفو كوغوي اللوو. He has to run faster. Exactly. إسا فتنا كتحلف اللوو. فتنا كتحلف اللوو. She has to pass the test. السو قنع كخون اللوو. السو قنع كخون اللوو. It has to be correct. نحنا أقدمنا كنحسب اللونا. نحنا قدمنا كنحسب اللونا. We have to think ahead. فيديونا أبزودينا لنا. Thank you بيلا قالي. نسمعتنا دما سسنايو تطعمون من يلكم. See you on the next video and have a good day.